gwatwika mira turiria woti to woti gu botu makithirikari Ethiopia botu makithirikari Somali na botu makithirikari Kenya ikimwamba katosi bau uria woti kando bari ya $4 inya o kilo $4 inya o kilo watara 600 mbia na ke 600 mbia watala tukiketa 19,000 ndiro Ethiopia ndiro Somali na kita 19 na tuikakia ba yukakia on $1 inya o kilo ombio o kilo $1 inya o kilo atala kilo emwe ndera mutere thikiri musuri $1 inya ogawitara iriuma na 600 ugatara 600 times 19,000 iri ya million 11 million 400,000 ire yuguma mukono ya kateos batikure woti wa Kenya batikure thirikari Ethiopia Somali na itoita mukono murimi ni mwamba karindo bisine awetera mbia utheri nikyo nto kuona kwena makinyaniro nikyo nto kuona kwena makinyaniro ya mira kurwa utambe kurungi muntu akarere gitikira none wona here munene atukumya bitumite nyakare untubura imero mutarire minda sema ukweli na hivyo ntubua nkaria uma na ndaria uma murungu mbikite au ndino kido tumite nyapa chairman yu na ntaitira ko chairman kambira ngaibo ya na ibo ambira ngaibo ntu nkone kana meru yonde no ntubua kitikunda neke ni murungu bangite mpakyo na ikyo ntunkera mumeru kweli kurakaro u nikyo ntu batenda kwariria thoko ingi no ntu thoko ingi kiakweya mirege ta mauriti nkuluki mea nthiguru Djibouti kia kurugura nthiguru Kongo kia kurugura mireke ikia demand amdene kutwege ite kwana ndola ira bo ya chetetea siore ibo mera mero lewe ndola ira bo ya chetetea no ntu meite nkuluki ya ite nkuluki ndola nyama tetata batona nikyo ntu bakinyambureki mirege nyankonya ngiri 80 kanegana ya kinyambureki ngesoka mangiri 20 kenda ndola chetata cionekana nikyo ntubira kwa mutegere ibo ntu kuona wona nya thano kire kwarite nito rege miranya kunia ngiri wanu bito wanu ite ikena maringi na kenda mutegere ometere uruthe mtu kuranwe bila mbenda welewe kamenda welewe rekuthetera kilo emwe kuriwe 600 ndekuthetera wone 600 yume mukono yakwa te mukono yakwa na ndekuthetera kenda wone wende mkonie mwe ngiri 60 mkonie mwe ta ngiri 60 urite na muntu atari na kila kyaku ngiri 60 urite na muntu kinyata atakuwira kila kyaku kana kuda tuloi wende wele ukabona mkonie mwe 6,000 yuta mtu mukono mtungi kwero mbare yakwa ni murimi wa mndene no nto union to inoteka gwende eta wite mtu mbia kenda imo support to support ndi otheri bahatu tukende kila keto turenga macheto bahatu tatongira mira lakini twali mwambo yo mwatantiri kenda kate osibaba mba kwabela kuo no nto ko imokora yonge uri na ibo tama unjue sakinjo imokora na kari ya TV na ninajua kama kokeza ko mtumbo na tempe bora kuwa mutumire unjue sakinjo ate nyumba meru ate kiraro ku nebo kwenda kwa TV na atonekyo ate kinya kyoro meru ya ntukwe mathiko nyo ntukwa kinya meru ati ya ntuku ingi kana ntuku ya kwenda kwa jamantu amira agana makimongoro agari wake etete kana kina ndani kele kina John Paul kina Taitumu ibere president ntuku hari lare ate kwenda katos bakuri ambia bakunyira mure mindane yapo di awe mburu kana kumakua koteka tos ile iko ipo pera mero lebo ko mundira ari ano byakenda kyantu mutsioke no byore ateke ntuku nenda kwenda neye kwethere ni kwethe ni kontu kuto athi kone ndacho ni kuma ewita mutoke ama na wita tiania au no kwethe imani bari na nyethe akethire kala ikethe tikawe ko mundire wa mantu amira neye meru tupinganire kuo ete mndene yokero amekuo na ndibite yondo amekuo na rimbakwa kana toni oni already byoko tukiaria kawe kama ikaria mukone kedo tira mukone certificate ne mutege dione iyo certificate yaki isi atongeria isi siama bebiro bya mira itokweleanwa ichi onde chakona mwanya nogwata ni yambere kubuja society to bere na union ya meke kidogo genda mutege dione retwa igembe central mira farmers and traders cooperative society uno ni antu igembe central haya niyo iriai na igembe south
mira Farmers and Traders Cooperative Society nya bata gechiyo ba ko nenge ni area enyambede mira sako ito kwa lianwa na tunenge ni ito memfatira tuko pamoja kwa hicho na kwa nenge ito niwa ya kilili kilili totoweza mira sako none antoba kilili nau na adhiru kwa hicho ndicho the union nekyo ntoko na etwa mira Growers and Traders Cooperative Union union yene certificate na I have a copy ya bylaws nyoi kwa mutege ukera union ya Twasoro si alichoro in ya Meru wote mahali alipo itokweliano ne Meru onde arari kera tota kimya ketu kwa nai ni copy ya mantu hata tukite kile minister agriculture ne ka receive ni afa ni ndieu ne ko receive to mikete manga office na CS mediga ndore madena ya muremio mira ko lokerete muremio mira na kwenda kwethira aina thoko enja for example waita hadhiru waiti na nibo ntunkangenta mwanka wogareke o haita hadhiru waiti mira yo bedenjerene kathoko abakere kathoko nduka katukuma twata ndatu na nento mangriwa to nyakoriku nekyo nto bieko eko elisti ne minister wa agriculture yeah iko huko kila kitu twina manto thoko twina manto wakiro thoko cietu ile iko wakwa twina manto ya kutrain members beto manto na thirikari aitere na kire sira twina manto kithoma eko muremio mirada kwenda support ya kwethira mainyari ya meibo support pyo bieko twina chetu gete ko ingina cho ile chama manto mira na kwende mira ye ko utazoge woni rengi na musumara kwa onda utazoge rengi na chionde ni technique ya maketo mira na twina lawyer wetu wakili advocate oraro amete mantondo monka Nairobi twina pingira ko tubuthi ni proposal ni 300 million na ikwa Ministry of Agriculture mwambora arawa tutene kwa mbecha ni kankwendo mwira mbia chieto tichia kwamba mbia chieto ni chia aremi na nekyo ntu kuona mbia certificate na twina Swiss society mirongweli twina sako mwaja ni nebu tubatarukia ile hivi karibuni jairo bisine yetu ko ndenda mukario meru amenyetire kama keke miraki kaitu na meru kikaritu ni twina nyantu bakaive twina nyantu ba buri na njere ntoro igoro baubo nde bai kuriku baiku na tugitana mbere Moses utwira urabu ibanganetie na certificate chioni chionda ile aja kwekyo mpenda muraide Meru TV amenya tukwana rononto boderete jaka tutekwaro imbia ndrega kemera nonto ke ngavana kabere buru waziri Peter Munya mirane chumboro iko makatero egitara kiraito mirane chumboro iko makatero kagita na kaka kangava nonge wewe kudai mirane chumboro imakatero ndawa ya kudhiria makatero wake enda muri miombera ambao faindika imbio Moses kila kirio kateo sibaba tiria Meru bari ya Nairobi na eitara Munya iyo miraye to ingiro yondo ntwari ngavana iyo mera mtu endelewe na taji atirirwe eitara kirito nereri ajata muno nware nuona nuwe weta nware atimu eta Kongo nuwe na timu eta Djibouti na nuwe to supporta denwe mwanka mira ira tonya kithirikari kama mtu nya kinya imoyo nekero ne mawa yake moyo tontu kwinkwalitite then ngabana no kuthai kya maketo kya mira kya karende ngona twetekaniria na ndenda mutegeria thikirie twetekaniria nwe on number 1 kuyuke kanya ke kamurimio mira meanto bathuka kya kawira bakiwa kawira atage mantu amira kawena ke mantu amira kara chumburi mno atona kanyo karende twari mantu yariku ya lakini orende itoite kawa twetekaniria ati mira koina thoko ira muhimu ira wengwa kumenya twetekanirie ni proposal ira we twandike ya wiki office ine yewe na orende copy chonde ndaden kanire chikwawe na nwe mwene na ntugwe na ara atheru na turaria twetekaniria mbere pito kandu viso twetekaniria twambire na thoko ithatu twake thoko bondan thoko ira itekaria icyakirwe cyangoroba twake thoko cina shendi twototenda ngabana cina meta cyawe kamera for example ya theru thoko yokuma antu nyangirie mwe kana manana twake ngilare nyo turitantu ala njirene icho na denkanire na ngaba na kolukia na thoko ekengu
chionde china proposal TDA nyo na ngabana ko loketie no rendi ni go thira plan ya bura mira yetu ya kinyare ku no ntuko ina reo ai ni ba mana Nairobi kana ba ruongo be yete ko visit doko chitu chamia na mira yuma to acha to ikyo ntuko onde doko chitu titete ke gari doko lano to de na doko yi to aga doko muringene to aga doko maua to aga doko kangeta to aga doko mutuati inyinge mutu wangite na mbesa ile chieto ina kanri dirikare national government ito mbete medika lenture ngaba ibe bangeta kaje ko mukoro wa biye ibangiri kakwenda umana bite bangiri biye chamuri yomira nande na mutegeri pio apisa amenye mbesa idiri ando million trombete na dirikare ne rukirie budget ya 130 million ikiaweta ome union batu bangeta kana program to manto mira ko tevya muremi ko murita rukone ko tevya mu biashara boramba to bo support akoje kibira kyawe to ikeke scotin turwamye no tutuna haki na nekyo nto tukarindia no ntwa murimi na rabo rungu ataramutongeria no ntwa muntu wende atari ntwa wao kwawe ko tutemama katukwenda kuwa ministry ikyo chencha bora mipango ekari no ntwa ministry tie batikuye kenda roi iba tuke amakia mironto tunantwa mutu ati bateroi tunantwa baveru bateroi tunantwa kengo bateroi tunantwa lare bateroi iba tuturi amachira ntuje ne hari goro kwendekana kaindi muremi yakwe akwenda nyata ministry kamenya vene chamuremi ebange bura kamatu murambia na tichio bicheto yeah. Thank you sana Moses na gwe kiure kingi Moses mbuga mpenda mwana gokoria kagita na raka arimi ba mera iba mbechira mapato zara bakona kumanya na bakende mera yao na kulingana na ura muntu amenyereta mera yao iba kuona mbecha ekiringana na miaka yao kanya mera yona mebira season for example da iko kura o mera baba utomera ko wingi na antonje mutuate na ibarine onto ne mingi mera na mera yetu imana mera minyuma ira green mira yome na muri mielewe na mtu mutegeria menye mira yuma kwena yuma person na lua son mira ya person mira ira minyu etandiro Somali ne ibe na green mira alafu mira ira ndaktan ira metune iri ya wande guru Kenya na ndeguru ingi to swando kwa Kongo na Djibouti itokweleano nyavo kwa Djibouti to mire na Rwanda na itinara ko wende ndenda welewe tiri dai mira itu na ruru no ndore mira yonde nete ko no itu ni nkoroki na ko no itete yeroi ko ne nimentu ko inkai dai ibo soka na rengi ba umite iyo mende kambe utembia rengi mapato ya tona tio tona ari ko arete no ndore ko arete mira ne minini ne tingiana inya mbeda welewe ko wende yaba uchinya mpempe mbure kya kwana chuma nya kinyoka la njene ni uma kinyoka la kene ni uma iwe mira ni ekari lakini endelea kwa za kwa rete ilo kona ke no wicho kumanyira mira ilo mira yana quality ilo wende inikamu yake muremi indiano nto orende kaitambe se nyinge chiembe se nyinge iwe mira karau na nibyo ndo beda kueleza thirikari mbia hichi yeto idatiko tureni muremi no nto muremi thine ke muremi aritangwe siro muremi aritangwe siro na nekyo ntungaturo muthetera muremi aritangwe kumenya mira na turira nthi no nto thoko no nto ai thoko ko na mtu na ura karirite thoko ngiste konekane no kaikira me abaine guru ya Kongo kila ni kwa Djibouti nkonie tita less than 40,000 na mdene lakini na nkonie muri baba ngiri kuma kire nkonie ro bangiri 140 dai man konie ngiri mbenda weri ko wira ni atoka rimake lake u ni ata wa kemenyera kire ko watu murimo otibwo ko wende ibo to ko na thirikari yuge njukumu muremi ndawa mbese yuge akonekana bunka muremi wende akaurwa ndawa arari mndani wawe to tumire mofsas baweta ko leitha ndawa ri kumba kubwira kirane kyako kina murimo thirikari atiritereyo na ibo to idangabana thirikari atiritereyo national government beba kunengana bia kirembi ke county government tukwa ito support ko ngabana kawira mwangaza narambiririe safari kija ringi ne kurayara utethia muri bio mira kena tevuka na Moses ngikugita ko mbecha uga ibwoterete milioni 300 yeah chijete kirisa ko yenu tesaku mbesa mbele batu kwa union chijete ke union ikiako ya union shagde la mtu mutwate no mtu wa union
ikiakuya ke unioni shangila mtoki lili yabona sako yo itotaweza mira sako ikiakuya ko kwina certificate wona mtoto tiania mira famasa tunasa cooperative society shamo kidila shangila bokario maua twina certificate kido mbareku ko union yebo de to ni mukari wende ndiki hawitira kire sako imwe era wasiri uwere iko yaita itombe kana nto imake makateos bara baba botora Nairobi tutetegeria sisi kama wakulima tuteteraki yetu makato akise mbesa iko yake muremi na yote ya mukondo muremi. Yes, thank you sana Moses nonto bwa ugebu ngweti kiandika tia tote itigere nyinge na inkonda tumba kuda tutagaira mantu kathomba na Moses mantu jakonie kimeroge kikamera arimi baraba itonete arimi baba inge mono ba kwegita uga riko arete mirani therwa etingi na kwou iro imbecha mje ko arete iro imbecha na kwou naranterira chiara mono imoni ene kinya ya mama na babuja kiamaki kwisako bweneo arimi bomba kuthora bese bambecha chiori kwina mbecha mono akomba kwithirwa agisivu mbecha chiao kenda omba kurijaga rira miraete na mbecha no tukaingi kwiro kwerikanite bambo gata ti miraete riraete na mbecha bakero bateande mebukando bateande kou na teme bango ero kubuthithite kuona mure milioni ati kwa mbecha cha kuichieti na mbere kimutorire baba tubangite no ntumbia chitu iyo cha kiama na ushiyite itubangite twithe sakusie tu tusie support kila kitu kiyonto byonde biko ngombe na welewe mara ya kwembia siano kaitene kara milioni 5 na rimbaba herwe nyambe ni birasa kunyondo ameta woni ikwara thine nyingi muno no te munya wita bwana kwendia ngombe muntu niko muteza kiara afisi uchoke wende ngombe ukamira kana itokweleano ko na corona rea antu bara makurea lakini mkava ibachimento kurea pole pole sakwa nyoto kana mringa jeki na sakuingi cheto chindene union to ringa jeki no ntu mbia cheto chiyo chekirikari nibondo to atsuka yuruira kive sakuira kilili iringwe jeki iwe to tawesa mira saku yombe ku support arimba kilili mwanga witi athiru kile yonto yeye niyo to memfatira niyo support kuma arimba lare nonto ne kuma lanya yo antu arimalare bamutuate kuyasa indieu nyambe ne mira saku nyetethie arimba ba maua na tiania itokweleano kariba maua batiania bakangeta itokweleano na orende ontonyo ine chionde nyo ikamatete kinya arimba bore ni akamate nyare mi ba kaivya itokweleano kole tubagire saku chionda ikauma kondo chikona mwanya support to asia union yakikishe onto ngoyo iko supervise yakikise nimbi bikwende akiyo sakwe kwende aboya ekwende aboya eite bato mringa jeki okera igamba support mbariku muri myaya kuo iko na thina akobagicha 50 akobagicha 50 no tutamo ya muri moyo kuria iyo ambura kwara kambe tate kuria mbesa ira na mungato akishari mbeto bagoke nyo lengwa union nikyo ntu tuonere nibyo ntu tobudeke maki yawone corona ya 2019 kwa tuika muri myate kuma wite nikyo ntu turi ya kendari mbeto batebuka na tubateria mathwania. Yes, ibaga sana Moses muretheria Omeru TV ndeka cia tu ishumbere kuthogeta kamono na ko ukagita na kaka nontu ntato cia tu cia Omeru TV aitha ngerete ndenda Moses umba kuthokeraga muretheria Omeru TV migambo eku emuthia ekonemera mwa urabo banga bawangirita thigonkweze na kinya mwaka wa 2024 no lakini ngabweta ntuko ingeto ntu topic ya mirani nyingi kakita na kaka ndaika ijere tu kinyoba chokere nkatho ikuthirwa kinya bako bote chumbule ne abo mo chairman wao na ngoti kama tu jakatho jabui bele piu bele choke nkatho kila menda kwari kintu kimwaki ona okuye arimbeto na biashara na ntwa baya muno bao na bage TV ne batikila bumeda welewe murimi omira wengwa ya woni akethina na kiama ketu kamira bara ona bage TV ne bagete tamanto amira ne antu bara buruka ile ne kabangiria atura kuwa stage nukwata no ndo kida kiama kabage thina ukithona maandamano kumbe kiabe nda usokeria bio murimi na mubiashara na ibo ndabere ntugo geto hari no ntuni chama ndo chiondo cha nyambene bao chiondo cha ndene yegebe ni chama ni wacho
ba twina mbonguru kiana kintu ichi iri mamira bantade chiamani mbacho kire nkatho nda bentu kwinda bera kitha pinga na riba mirante teta kan designing kana na ino ntwa support inko batokire nkatho inko bera ari mbeto twatanirei na biashara transporters tombe osukuma kimira kieto kitevuke na no ntomburu ngwa wekite moyo awekite moyo tobangere kimira kiketo no ntubaki chance kira ketatia kikeya konda kuromba support yeku kimira kieto keringethwa tutimana itwinde turasiriete kubua twamipinga na kauli imwe kenda kimira kieto na faida bingi na bio muntu ate member kia maki unioni ito nkobwa na giteyo ai karibu atonye ke unioni twari mwambo yumwe no ndugenda tu unioni kimera keke to thirikari tekreketa lakini mwanka wa thirikari ni ogeta mbona ntobwa kwithira unioni no tatia ni ogetera bwe karibu na bwe karibu tena tutete kimera keto kite na mbere no tukimera keto ikitho maitha na beto nikyo kinya kituma twekira nguo nikyo kinya kituma merwe twita mbere kwa bwe karibu ya unioni tutembere na Mungu abutharime igwa sana Moses na igwa sana muraitheri wa Meru TV gwata na mbere na mbere wita kibyo mera kwira antu betu nenda kinya batheru na eta gujita gathokone na bweta na munjureta na ari kimongoro dua kanko boromba bwetegeire muntu ya kututhoga kimira kietu no ntu muntu ra arona kana muciari wako ko mu atero na miranto ategela na atemo biashara imburoga Nairobi inkoboromba twatanire twengane mukora yo Iboga sana Moses. Muraitheri wa Meru TV indaika cianyi yaturende anda kuendelea na Moses atura mathamira muno nontu kimera giki no kwe kinyawa barabeja mutindo jo kangangi bona ngari ri kurukaga chitete Nairobi kama tutemera ko tukara go gitaria tukutambeti ningia za kakatuna kama Meru na iboga sana Moses ikuja na bebango ra onda bwekite ya gukaria mera na kinya kumenyera ari mibambera ko mutegeri wa Meru TV au ni watu bikira gatanta ke mubango jo tutoke kabuga siasa tushemana kare kire mubango jo kimeko kingi ke anju matano ediro na kagita kega oni bambetaga Ken Muredi to watanete na Moses Richaro urani mukaririgeti wa arimi na biashara bambera kaunti ya Meru. Thank you. Thank you. Asante. Asante.